Uyu munsi tugiye kureba amafaranga Meddy ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uyu Meddy yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2013, amaze gushyiraho video 63. Izo video 63 zamuhesheje abamukurikira bangana na miliyoni 1,460,000. Izo video 63 zimaze kurebwa inshuro miliyoni 293. Uyu Meddy ukwezi gushize yongeje abasubscribers 20,000. Uyu Meddy ukwezi gushize yarebwe na miliyoni 3,900,000. Noneho reka turebe amafaranga uyu Meddy ahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu Meddy ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 12,000. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 16. Ayo nayahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Meddy umwaka ushije yahembwe na YouTube amadolari 144. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga uyu Meddy umwaka ushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 197. Urumva ko ari amafaranga menshi uyu Meddy ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Kandi isi urubuga rwa YouTube ruhemba abahanzi gusa. Apple Music, Boomplay, Audiomack, Spotify zihemba abahanzi akayabo. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Kandi nimba hari umuhanzi ushaka ko tuzakurebera amafaranga ahembwa na YouTube uze kugenda umwandike muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.